Evo, sada je 14. septembar i sada ću vam pokazati trenutno stanje plodova na asimini. Ovo je inače ona asimina što sam vam već pokazivao. Evo, ovdje dole su 3 ploda. Inače nisu nešto mnogo porasli. Zatim ovdje dole su druga 3 ploda. Zatim, evo ovdje možete vidjeti najbolje ove plodove i možete sami da procenite razliku od prošlog puta u veličini u ovom videu. Ova špaga, to sam morao da vežem zato što je grana bila preteška pa da se ne bi slomila. A evo ovdje gore malo krupnih plodova, znači 3 ploda. Zatim gore imaju 2 ploda, isto je tanka grančica, isto sam morao da je vežem da ne bi popucala od težine. I gore se nalaze još 2 krupnija ploda. Ono što je zanimljivo jeste da ove godine su plodovi počeli da sazrevaju dan ranije nego prošle godine. I evo ovdje su se nalazila 3 ploda, od kojih je jedan nešto počelo da jede ranije i njega sam morao da bacim, pošto nije bio zreo za jelo. A 2 ploda su danas otpala i ona bi trebala da budu spremna za jelo. Evo, sada ću vam pokazati ta 2 ploda kako izgledaju. Evo ovdje. Znači oni su sami otpali, to znači da su spremni za jelo. Znači, kada uzmete plod, evo ovdje na sunce da ga pomerim, znači dobije žutu boju i ove kao tamnije flekice, to znači da je sazreo. Evo isto je ovdje, znači kad dobije žutu boju, znači da je zreo. I kad ga pritisnete, koliko ostane otisak prsta, plod je spreman za jelo. Ukoliko ga stisnete i tvrdi na dodir, znači još nije spreman. Evo sada ću vam pokazati zreo pored zelenog ploda razliku, da vidite u boji. Evo ga. Znači ovaj gornji još nije spreman za jelo, a ovaj donji plod vidite da je dobio žutu boju i on je sazreo. Evo sada ću da konzumiram ta 2 ploda da vidite kako izgleda unutrašnjost plodova. Pozdrav svima, evo ga, sada ću vam pokazati po prvi put na našem području kako izgledaju plodovi asimine. Znači to su ta 2 ploda što sam vam malo pre pokazivao. Evo vidite njihovu boju. Znači oni su žuti i kada se pritisne ostane kao otisak, udubljenje. Znači da je plod zreo. Evo sada ću vam pokazati kako se oni otvaraju. Znači uzmemo nož i idemo u krug. Znači ceo krug napravimo. Znači ne duboko zato što su unutra koštice i zatim ga ovako na stranu otvorimo. Evo vidite unutrašnjost ploda. Znači ovo je unutrašnji deo i sada je najlakše sa kašikicom. Znači malo obična kašika. Prvo povadimo semenke, pošto one nisu jestljive i otrovne su. Znači prvo njih izvedimo. Evo vidite semenke. Znači da se ne bi desilo da je slučajno progutamo, najbolje ih je prvo izvaditi. Još jedna. I evo ga, ovo je sada unutrašnjost ploda koja je jestiva. Koras inače ne jede. I sa kašikom ovako zagrabimo. Evo ovako izgleda ta unutrašnjost. Ima lep ukus, znači nijedno voće koje ja poznajem nema takav ukus na našem području, znači stvarno neki egzotičan ukus. Mene podsjeća najviše na mango, znači ukus mango. Sad ko voli mango, znači ovo voće nije loše.
za njega. Znači lepo ukus, sladak. Znači plod je skroz zreo, vidite. I sada lepo ovako, samo malo po malo i veoma jednostavno za jelo. Znači plod, da biste imali priliku da ga probate, prvo morate da uzgojite drvo. Kod nas nigde nećete pronaći u prodavnicama da kupite plod, pošto on ne može dugo da stoji kada je zreo. Inače ovako je moglo da stoji još nekoliko dana i još bi dodatno malo dozreo i posle toga bi počeo da se kvari. Evo, sada ste videli kako izgledaju plodovi zreli. Evo, ovako. Pozdrav!